dan i dobrodošli u moj novi haul video sa Fashion Novom. Stiglo mi je hrpa stvari i jedva čekam da ih otpakiram jer sam ovaj put baš izabrala neke odlične komade koje se baš veselim pokazati vam. Savršene su za proljeće, ljeto i nadolazeće toplo vrijeme, tako da pogledajmo šta se tu nalazi. Prvi artikl je ovaj kompletić, ovo je top, pokazat ćemo kako izgleda. I suknjica svilenkasta, prekrasnog dizajna na cvjetiće. Ovaj kompletić je presladak, pršav je i stvarno mislim da je jedna od it kombinacija koju ću definitivno furati cijele dane ovo ljeto. Ova na izgled divlja jaknica je možda isto jedan od mojih najdražih komada. Odlično je, super je na obične traperice, bijele, plave, što god. Malo je vintage, onako baca na 80s i sa ovim sunčanim mislim da je savršena kombinacija. Komad kojem sam se najviše veselila je možda ovaj slatki bež šeširić. Odličan mi je zato što se može nositi i na haljinice, ali isto tako i na kupač i na neki beach party ili neki sličan event. Mislim da je jako fora, statement komad također. Narančaste šteklice sa pletenim dijelovima koje su trenutno jako moderne, jako su udobne, iznenađujuće su udobne i jedva čekam da ih nosim. Opet smo na narančastoj boji, ovaj put u kupačem. High waist kupači, znači visoki struk, vintage kroj, ovo je donji dio i ovo tu je gornji dio. Kupač također dolazi sa bolerom zebraste narančaste boje. Nemam sliku, ali uskoro ću ga furati. Volim ovaj trend i ova marama je savršena za isfurati ga, zato što je te preslatke bež boje sa bijelim detaljima i može se nositi na različite traperice ili obične hlače. Oversize traperice koje izgledaju kao da su rađene od više različitih vrsta trapera jako su fora i mislim da su također još jednom statement piece. Većina stvari koje sam do sad pokazala su po meni statement piece-ovi i stvarno ih se isplati kupiti pogotovo sa Fashion Nove zato što je doista niska cijena. Iduće dvije stvari koje vam moram pokazati je ovaj jednostavni bijeli topić i ove pre-cool tie-dye hlače koje se dolje vežu. Odlične su mi hlače, jako mi je fora ovaj trend sa vezanjem nogavica, a bijeli top je super zato što se uvijek može obući na bilo što, pogotovo sada u ljetno doba. Dakle, ovo tu je gornji dio, da skužim kak ide. Evo ga. Znači, jako cool je efektna haljina. Uzela sam ju u veličini L. Ovu haljinicu da sam vidjela na nekom drugom ne bi mislila nikad da je sa Fashion Nove, koliko je prekrasna, koliko su detalji dobro napravljeni. Jako je lagana i mislim da je super za neku ljetnu svadbu ili tako neki sličan ljetni event. Naravno, kao i svaki put, uzela sam dvoje sunčanih. Sa stranice imaju stvarno beskonačno mnogo sunčanih i ovo dvoje mi je bilo najviše cool. To je bilo to od mog Fashion Nova haula. Inače, one su mi super, imaju jako puno stvari, svakakvih od kupačih, nakita, torbi, apsolutno svega. Također shipaju worldwide, imaju stvarno niske cijene i često imaju popuste, tako da vam definitivno predlažem da pogledate njihovu stranicu. Linkovi od svih komada koje sam ja imala u ovom videu se nalaze dolje u opisu i to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video i da su vam se svidjeli komadi i pišite mi što vam je bilo najljepše.